uJesu Kristu inkosi. Sithanda ukubingelela omkhulu umpostoli kaMfulane Beloma. Ngibingelela abathuthu baNkulunkulu bonke egameni likaJesu nabazalwane bonke. Igama lami nguMusandile wakwaShabalala endaweni yaseNambithi eBafati. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngeke ngikwazi ukulisho leli gama bazalwane kodwa usiseshilo la mina ke bazalwane kusindisweni kwami uJesu wangikhombisa ephusheni ukuthi cha bazalwane ukuthi ngeke ngikhulume leli gama bazalwane amanye amagama afakana ukuphakama sobazalwane yasithoba nami ngakhombisa uNkulunkulu ukuthi cha mina ngumzingeli umuntu othezayo bazalwane ngoba ngeke ngikhulume ngoba angifuni iphakame bekhona bazalwane bona bengibiza ngakithi besho bonke amagama ukuze mangifundise kodwa uNkulunkulu wangikhombisa lo ngibonga uNkulunkulu ke bazalwane nami ukuthi wangisindisa uJesu nami ngingazange ngishunyayezwe bazalwane kwafika nje izwi lingibiza nje ngibheke endaweni yokuphuza utshwala angumfana ephuza utshwala thina abantomazane uDJ nje dansa nje bhema ugwayi etiquette etsangweni kodwa uJesu wafika kimi nje ngabana abangani bami estradini sophuza utshwala endaweni yangakithi nje tavern lafika izwi bazalwane lathi akumele umvanyolo lazosindisa ngizoye enkonzweni asho njalo ngifuna hamba bazalwane kanti uNkulunkulu usiyangihawukela uyangisindisa bazalwane uJesu wayisiza impilo yabo ngikhulula ekubhemeni insango ngaze ama 4 years ngabangani bami kodwa ngihluleka kodwa le days ngikele kuJesu ngilalele yena omsebenzi umfundisi amsebenza ngaphenduka bazalwane ngazana naye uNkulunkulu noma ngathiwa bazalwane ngaphenduka ebandleni elingashumeli ivangeli leqiniso kanje wathi uNkulunkulu ubheke inhliziyo yami ngabane ngaphandle okumnandi uNkulunkulu qeda ngisindisa kodwa yalahleka ipresence kaNkulunkulu ngisaqhubeka nokukhola bazalwane kuthiwa uNkulunkulu ubheke inhliziyo singenze noma ngayini ngahamba ngokundifedi ngakunde emaceleni ngashaya layini ayalahleka ipresence kaNkulunkulu banzima ngakhala athi inkosi kwenze njani awangikhombisa kizwi kuLuke chapter 19 verse 27 usandiliwe amakhanda eceleni uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi kumele ngivangele ngihambe nje emgwaqeni ngishumayele emadrobheni ngishumayela endaweni ngifike ngime entabeni beka ispeaker ngishumayele bazalwane egameni likaJesu kuhamba isikhathi mangishumayela edrobheni okubuye kube khona osinikelayo abanye besikhathi bengazinikeli ngabona ukuthi ilento yikho le ngabona ukuthi kumele ngivele ngithukuma ngavele ngagula bazalwane uNkulunkulu ngabona ukuthi wayesengishaya wanginika uHezekiah chapter 2 kwathi lezi libuzi lami eqini angihambe nje kuba abantu ngoba yedlehlukile bayezwa noma bezwa mina ngifakazi ngabe ndaba ukuthi bazophendula manje mina ngishumayele nje yena uzobe setshana mahamba isikhathi bazalane kodwa ayisho uNkulunkulu ibhlungu nami ngicabanga lento wathi uma ngishumayele la mangisengishumayele tshayelekile uzolisela abalandi ngesikhathi esifaneleyo wathi phakathi la enkonzweni khona abantu abadlala ngomusa wami bayawuchitha inkusile ezami zashumayela kodwa badlala ngomusa wami bavele babasebenzile bangafushiswa baze ukuthi masekuzobuya uJesu bazoshiya uNkulunkulu laba nje sibashumayezile uzobalanda kube yibo bazosindiswa laba bazokushela ngaphandle izwi laNkulunkulu bazalwane uMateyu chapter 8 lapho induna yekhulu bazalwane icela uJesu ukuthi cela ukuthi izophilisa umntwana wathi uJesu uzoya ayiphilisa umntwana wakhe wayesethi uthi induna enkulu ungezi inkosi awufanele ukuthi ungene phansi kophahla lami wathi thumela nje izwi ngoba nami nginengcebo lapho ngithenya yenzi lokhu ikwenze wathi uJesu ngiqinisile akaze kubona ukukhola ongaka kwaIsrayeli wasethi uJesu ngiqinisile bakhona abantu abazoqhawela inyakatho laseMpumalanga beze embusweni kaNkulunkulu kodwa abantwana bombuso bazokhishela ngaphandle bese abanye bangena embusweni kaNkulunkulu ngoba bachithe lo musa kaNkulunkulu bengicela ukuthi bazalisa uchithe lo musa kaNkulunkulu uNkulunkulu esixwayisa kangaka bazali asiphendukeni siphile indlela kaNkulunkulu nami ngajabula ngalo mbuzo uNkulunkulu ekushiya ukuthi cha noma ngishubela ngaphandle kuzoba senze isikhathi esifaneleyo bese labangaphakathi abadlala ngomusa kaNkulunkulu bazolahla ngase ngithi mina shithi nami ke ngoba ngishubela nje hayi uNkulunkulu uzongenisa umbusweni wakhe wasenginika izwi ethi ke akusibona bonke abathi inkosi bazongena embusweni kaNkulunkulu uphela wezintando yakhe ngabona uNkulunkulu ngempela kumele ngadlali ngalo musa ngicela nje uNkulunkulu angisize ihlale lo musa kaNkulunkulu bazalwane yenze intando kaNkulunkulu noma ngishumayela ngezana kodwa nje uNkulunkulu angisize ngilalele umtholelelayo owenza intando kaNkulunkulu ngibona ukuthi uJesu wangisiza abazalwane ubaba kwakhona imoya engihlupha kakhulu emaphushweni bazalwane ngoba anginethathu emzimbeni wami nangazi izokwenzani kodwa ubaba washumayela wathi ikhishi ayikhipha abazalwane uNkulunkulu ngisize ngoba ngibona ngifake ibhandishi uJesu ngisizile ngabonga kakhulu uNkulunkulu.